I pozdrav ljudi, čekaj. I pozdrav ljudi da što još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što vidite, radio sam nešto dok nisam snimao i promijenio sam skin. Ako neko ne zna ovaj skin, to je Stampy. Stampy onaj. Ko ne zna. Čuti tam. Stampy. Hello. Ja ga pratim. No, on priča na englesi. Pa hoće da ga gleda, ima 4 godine. Mislim da neće da ga razume ni malo. Sad, mi ćemo danas napraviti pot i majnati. Ali ovo će trajati tačno nekoliko minuta. Bum. Sad, šta ćemo dalje? Mi ćemo da sjećemo drva. Čuti! Ova drva. Ja. Razmislio sam da li ću da se salim i mislim da hoću da se salim. Mislim da ćemo da se iselimo na neko lijepo mjesto. A ja najviše volim ono čisto mjesto bez drva. Bez drvati i bez duple, naravno. Ovo ne drvo. Čekaj, ovo su lubence. U prošloj epizodu sam bio našao jednu pesmu. Mislim da je ovdje. Jest. Jest, tu je. Sad. Mi ćemo da napravimo ovu kuću našu. Ali ne znam gdje su ona uglasta drva. Neki tamo, moram tamo da idem. Mrzim to da radim. Idem tu. I tu. Sad imamo kakao, dobro. Hajde. Negora sekira je drvena. Mrazim da najviše. Koliko ćemo ovdje da dobijemo. Uče bude dan za pot. Jer prošli video smo napravili krov i smo da stavio sam vrat. Igrati se i bulovati. Sam bio stavio. Mislim da će nam trebati lopate, mrzim da kopam rukom i to me nervira. Vraćamo da srušimo ovo od vrata. Da bi napravili skoro ekstra pot. Tako, hajde, ruši. Posle ovoga idemo da majnamo, ko ne zna. Majnamo. Jeste malo dosadno, ali morate kad pronaćete dijamante, vi ste kao da ste poludeli. What the fuck, šta je ovo? Tako. Bum. Kažete tamo. Bum. A koji je ovo zvuk kad pravite? Kad stavljate da. Što nije sad bilo zvuka jer nisam mogao nešto. Zvuk. Mada, fuck, šta će onda slepi miš?
Ne. To je bilo sve za video. Idem se nekom srećom.